Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mhlita yakhe la hi Papa Rhulani. Then amakumu of course ta khelo la hi Shoma Jozi hi n'wi linka na various artists na swonge rhanga of course ta tlhe hi n'wi katsa kwalawa. Yeah, so previously in relation to this mga mahleketa Papa Rhulani IV wina case video ko na channel laha somehow that vungu va yi twela ku hela ku se ni twa van'wana vanhu. However, already se ku na another clip manjeni se yi nga ku trendini ni nga hlangana na ya latest okay, so a hi pfuleni hi tlanga hi vona ku endleka yini laha. So loko hi pfula ka introduction naswona ku yi khoma munhu wo karhi leyi, as you can see leyi Papa Rhulani. Loko hi zooma la hi zama ku hi zooma we can see ku ri ku na munhu loyi nga n'wi manya leyi, as you can see makumu wa jazi ra green, ma swi vona musiku walaha. Yi mbale na swidlavhani swa vaxebe, okay, as you can see ma swi vona ku yi n'wi manyini leyi. And then a hi zoomeni ya handle a ku na timenemene laha very ma swi tiva ku na timenemene u kuma ti-angle ta kahle. So angle yi vi yi jika, as you can see, so hi fika hi jika laha swi vona ku ya a yi la ku n'wi ba munhu loyi hi leyi Papa Rhulani yi ti komba kahle laha. Ni vele ku zameni ko lamula laha, as you can see, and then there's a person swi ti komba ku ri a lady guys, ni vona na ku it's a lady, munhu loyi a la ku biwa laha. Unless if munhu loko u na ti over feminine, like over na appearance ya xisati, mara ni vona ku swi komba ku ri n'wansati or ko munhu loyi wa xinuna a va ku a na appearance ya xisati ke, hi nga swi vula tani. It's not that clear mara swi komba na ku i munhu wa xisati, as you can see, okay. And then video ya mahlweni ivi then a ku bana ni ri bana man, as you can see bana leswi a kha a kombisa swona laha, kha a kombisa ku yi challenge Papa Rhulani ku a yi bi va kha va zama ku va lamula, as you can see laha le a swi kha swi endleka kwalano. Swi ri vona ku Papa Rhulani ya a yi twi man, a yi twi no Papa Rhulani ya ha ku pona xitokisi swa khale, mara already se yi le ku trendeni ende swi tlhoko na evidence yo va kha yi la ku ba munhu. So man a ka ha na ndlela yo yi khuza a yi pfaleriwini. I think a fike yi va yi dyondzini ku va yi pfaleriwini. Swi komba na ku a yi Papa Rhulani does not care. So loko yo khomiwa Papa Rhulani yo tlhe yi khomiwa kambe mi fike mi swi twisisa ku Papa Rhulani ku va mhangu ku ti lavela yi famba yi ba vanhu. As you can see, so it's wrong. Mina na ha na solution ya swona hi ku loko va ze va yi khoma a ni twi na ku maybe se yi ta yi vuyini like jongoni swi tlika hayi a swi tlikanga hayi a ri and then of course se hi vuya ka Shoma Jozi. So mhaka ya Shoma Jozi of course hi sungula hi le ka ri stylist, so ku na hi video clip leyi le ka ri stylist a fika hi posta of course a hi pfuleni a hi poste hi ti 12 ta June. So as you can see loko hi pfulela hi fike hi kuma ku na various artist yo sungula I think this one is Blushi man. Va yelana Blushi man, if I yena sorry guys, but I think ku nga ku ri Blushi luwa a yimbelelaka na music luwa xisati luwa voice saseka hi yena, I think so. Then ku na Vcat xibamu xa vukheta xi ta twala moyeni, mi ta mi kha mi n'wi tiva ka risimu ra xilala ya boha xilala wa humesa that EP ku nga na Mazazeni. So it's his song Mazazeni, risimu ra vukheta not J John. So I was like okay, so vukheta kahle it's actually producer ya J John. Then kuna music, as you can see angivona le, then the stylist, and then the main person kuna Shoma Jozi. Oni endla kahle mata a swi rati angle xi nga endli swona hi posa kuna Shoma Jozi, as you can see loyi la leswi video endlise swona. And then hi ta va hi zoomise sweswi, then there is J John, as you can see loyi J John le, and then kuna Salan the producer, even then ku tlhela ku va ku na Xamakhombo. So ku hi laha ku na ti-producer timbirhi ku nga i Salan the producer, ku tlhela ku va ku ri na Vcat, okay. So loko swi ya hi yi postiwe hi timani loko swi ya kha swi ya laha hi vuye hi swi vona se swi clear the same exact date ivi ya tlha a posta this post laha ka va kombisa ku le ku khukhuweni. So a hi pfuleni this video clip hi vona ku ku endleka yini ku khukhuwa yini manjeni. Okay. As you can see angivona Shoma Jozi na va J John kwalani. So swi loko ku na risimu or tinsimu to karhi ti nga ku teni ta Shoma Jozi, Xamakhombo angivona walowo kwala na music i hindini nyana laha. So swi loko ku na tinsimu to karhi ti nga ku teni ta Shoma Jozi. Yeah, and this beat yi na vu Vcat xikarhi, so ani Vcat hi mi kuma ku i most cases va kha chela J John, so the beat ti fambe line ya J John, you can hear it. And then kahle la ka stylist, you can also say is a producer a ri kona la, yeah, he's also a producer wa kha pfuna la ko kwani a reads, yeah, okay.
ma vona mhaka leyi unfortunately a swi za swi va clear ku nga kha ku ta tinsimu tingani reason ni ku a swi za swi va clear because ni vone na khale ka munhu wa mina xonge rhangani as you can see na yena a ri kona ka the same place hi yona ndhawu leyi of course lava n'wana va ri kona laniwa no ni nga tivi ku va nga va yi the same exact date na mara this the same place tanihi mi swi vonaka tindhawu letiwa ta yelana so na yena ni vona a ri laniwa so no ni nga tivi ku Sho Madjozi a nga va kha a zama ku va andla EP na or multiple songs na hi ku xonge rhangana obvious ku nga va na a separate track hi ku vona ka mina loko ri na xonge rhangana i kona laha a nge vi a fambe na artist letin'wana hi ku vona ka mina leswi ni swi vonisaka swona so hoyo leswi a ni ta mi rhipotela swona sweswo ku hayi Sho Madjozi se i nghenini swi kombina ku se xi lava ku moxa manjheni xi lava ku hisa gaza I mean like loko i ze khoma vanhu lava nga ka ntikelo at that time I mean like ku va i flopa ku na low chance yin'we ya ku na low chance so ta hi kha hi vona swo ku swi ta kha swi famba njhani hi leswo